tentang tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi kecabangan masing-masing. Saya berharap para penilai juga aktif melihat bagaimana pelaku merespon real yang diberikan oleh pengendali. You're in my domain, got the whole crowd screaming out our name. It's a blowout, it's a hurricane, it's over before you know it. Why you shaking? We're a dynasty in the making. We're the royalty, now we're breaking down the enemy. Move over.
it. If we die, it's fine, we live for this. It's all for this. We're gonna stand on top with our hands in the sky. Gonna raise our cup to the stadium lights for the glory. We celebrate with the city tonight. Hear the hometown cheer, it's the ultimate high for the glory. We do it for the glory. Taman! Taman satu! Taman dua! Taman tiga! Error! Masuk! Kedudukan! Masuk! Kedudukan! Masuk! Lapor! Yuk, siap! Kamera senang! Bongkar! Jaga! Bongkar! Jaga! Lapor, pucuk, habis terbakar. Anggota, kita akan melaksanakan surveillance untuk pemantauan daerah GA. Jadi saya minta persiapkan alat peralatan, jangan sampai ada gangguan. Mak, ayah-ayah yang na di Kampung Bung, Kuronyo, Tanyo, dan mengungsi Gede Kota Jantho untuk lebih aman. Tujuh satu, tembak. Holding too tightly, afraid to lose control. 'Cause everything that
Jajaran Bangun 1 segera masuk daerah stunning untuk melaksanakan stunning setting, Pak. Ucu 3. Izin melaporkan, satu unit pesawat musuh terdeteksi oleh radar. Siap. Tembak. 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 Andrew, monggo patikan untuk hasil rabu-rabu. 3 butang lampias, 2 pucuk udah manis. Sasaran berbahaya musuh, jarak 1-200, terbidik.